nimba tabarisi ogundo murundi ekiro cyanyu mwebazyo ekiro cha Sande mwebara bagira amaramizo abakusha basande mwebara bagire rwa mukaga mwebara bagire rwa katano mwebara kumanya ruhanga witu kandi eco ntireteri hanga ryitu ubundi ryagumarira haca haciri haguma habireho obuherezo bw'ekikeco okumushaba okumusima kandi nando kubasa kongera kugira ngo abe nitwe ebiro byo kwezi n'umushanju okwezi kwitu okwa mushanju kandi turiyo tukusya mu week okubasa kurebeka ngo twagumizamu okubasa okutamburira omwaka ogo gurahanga tuhire nico butungi charity omuhereza nitereza nyakire murana ndebe bambe warirata iwesebo nsanyiso kulaba wasuzotia habari za asubuhi bukeire no mama Uganda tuinembera olero wakubala kitabu ari kuchwekana nanka yuhati oliyota yego ngundu kurungi kigumira muno oli kwikiriza ngo hati bera beheka ebintu bibi oli no wakubangambira ali mumbera neyo kururukira nikira ati wana ndakuzirata no mureba rwire no rariyo na ganya nazira ugaruko mbuza ngo no yo rotati ngundiki ndikurungi so embera nukweri mbere kwe gumia no kwe kaza tukarora ngo kuburiki byasoba kwa kitambura kurungi baitu tonga kusima yo murungi ruriyo no turora TV wose neyinda program sisimuka bukire kurungi akandi ntongera kugondeza birungi na muno mu weekend shakenu ebirokero kene biri musanju ebyo kwezi okwa musanju omwaka 2025 ikironga kintu kiri special kandi kisobora kuguma kugaruka mbumezi bwaitu ebiro bindi musanju ebyo kwezi okwa musanju omwaka 2025 kisobora kutagaruka na habwe kibulikaire kona semeri kwa tukagondezamo tukasemererwamu nukongera kore birungi mukama ebiyara kwa natugondeza Gideon Senyomo amasire kuba nasimba umwanya umuri kukyari turiyo mataha turiyo ntesibuza turiyo mutamwegenda tamwegenda kirokini kuba nigumarira tungara kusiminyo nabakira kacheka kandi magereke mwakora rundi mwagere mwayoleka mwoleko gugumu bakitire rero mwebaziyo kibetera too much so tungara kusimba buriyo mu tungira kere kayo nayo ruolekere bintu bitalibe munabemu kandi mukereka Gideon Senyomo akaira kamataha akialiyo na sobora kuba natuletera ibintu bitalibe munabemu ebiro kugenda mu maiso muno kerekana ko kumarira abantu bata experience ibatungira mu weekend yona abari mu rugo rambarara amazire kuba nasimba Gideon turinkaye turiyo mushaka kacheka erizoha ombutongore omweko no gwahenda konka kutaka hendere tuize tukweta abantu batari munabamo abarukora emirimo etari munemwe erizoba natayisom omucyaro gwarjirenkaye hamurundo gwarjira Buganda nakora ki nakose mukono yo okukora emirimo etari munemwe nyiratumwakire Charity Lucky ni muri wa TV West Kamanya okurwo mworeko niwe nabasa kugichiwaje naco omuto gwawe na munonga cyaye kombi kwa no gukora kamwakire atwanere atugambira amazina je arjirenkaye bito mu gwa rukora gon go guha anje gushobora live TV West amazina gawe oli live ku TV West tutura kumanya gafe no mulimo gokola togere manyaze na mujyu Agnes tugira koga ko namanyi nze na mujyu Agnes okay se togere ku mulimo gwa fokola mulimo ki kola bya mikono okay yes na togere ku bya mikono umuntu aliye wabwera ategere biki byenyini byokola ndoko bukomo ensawo domate bitambala necklace earring bakuba kati sawa zino tubadde tumaze bitegulawo ebisinga sapuli buli kimu kale ekirukibwa emikono ekirulikibwa emikono siyalingiza emmotoka yonna tubiruka ebyo ngobiruka ngobikola nga obirukisaki ngalo ofuna gozi n'ogulembira notandika n'oluka noyiiya n'olaba ng'ekyo kivuddemu osobola okuwa ekyokulya omulimo oyogedde ku kyokulya omulimo ogumaze mu budde ki myaka nga 8 wajja n'ogutandika otya kulaki ekyetengo wakijawa nze okuva buto nali nkola ebintu bino nganduka emikeeka bibbo bitambaala nkofiira kati bwe nali ntandika kino
nasookera ku byangwe kati ebyangwe ne bivaamu kino okuluka bino kwetagisa kugenda ku ssomero kyetagisa ki tekyetagisa kusoma n'ataasoma abikola kuba kati tetwasoma genda wala naye twabikola yesi okozesa bwongo bwe bugaana n'oyira okusomera kusobola okukulema naye era bw'oba olina obwongo obuzaale tosobola kulemererwa kikyeza omulimu guno gwetaaga amagezi mazaale bwe kiri kati togere ku mbira otunda otya bino ebintu kisinziira buli omu kyasiimye buli kimu kirina ebbeeyi togere ku bbeeyi kati buno bwe buti nga butulaga mu kamera kamu kaba ka 2,000 oba 1,000 kasitoma bwazze erisebo buno bwa 1,000 buno kisinziira obunene bwako yebbeeyi naye ng'ebbeeyi tesukka 5,000 3 ku 2 kati omulabi asobola okwebuuza akaana k'5,000 oba okataddemu ssente nga mmeka capital ati obuzibu bwe buli nti bwongo kuba ye capital azannya na bwongo osobola okukola emitwalo 3 n'ogizannyisa n'omanya nti kati emitwalo 3 nsobola ogiyiya nenjiya ekintu nekivaamu emitwalo 4 oba 5 n'oli ne bwakwata akakadde ng'obwongo tabuyina era takisobola omulwa TV wesamaza nsenyomo Gideon akashonsho kino murumo gwanti yo mukyayeka kyeka tino mukyara Agnes Arjirenka yalugire Buganda nakora ki ebintu nebye mukono nakora ebintu okuruga omumbera ebintu nkebyo nagira ngo 10,000 nokora konka wotine bwongo wotine magezi go mutwe nawo boyina kakadde tokamarawo togere ku birungi byofunye mu myaka 8 bingi nsobola okwerabirira nsobola okulabirira abaana bange n'okuyamba omulala abayetaaza obuyambi bwensobola bwe mba sibusobola era mba nkireka naye kyensobola nsobola okukikola toge ku lugendo okuva e Buganda wavuddewo wennyini nyini okujja Embarara ate ki ekyakulesa Embarara nze ekyandeesa Embarara yazze kwolesa nakukola obudde bumaze wano ofunyemu kisa kya Katonda kyenfunye kyengenda nakyo waliwo omuzadde ali eyo alowooza mutabani we oba muwala we tasaanidde kugenda mu bino ebintu oba alowooza tebiriimu ssente owandibadde omugamba ki magezi gemuwa oba kyemugamba kuyiiya nnyo kuba ne bwoba osomye nga toyiiyiza olemererwa ate ekyokubiri kati gye giringa emirimu emyangu kuba si buli asoma nti agenda mu ofiisi ate si buli omu nti ajja kugenda okusaba omulimu ewalala wonna naye bw'oba omanyi kyosobola okukola osobola okwebeezaawo omuvubuka ali eyo abavubuka bangi tebaagala kukola oyinza omugamba najja n'akugamba ye maama najja n'akugamba nti njagala mulimu osobola okunfunirayo omulimu eyo n'omubuuza mulimu ki n'agamba gonna n'omugamba nti anti naye nze wano oluusi nsobola okufunayo ekibaluwa bwe mba nfunye n'ojja ne tukola osobola naga ebyo by'abakazi bye basobola okubikola ekitegeere kati olw'ensonga eyo abamu banyooma emirimu ekyo kyaliyo nakola tiyo ntugaanira konka waliyo nayakira ssente okuno kuba kweta okukola mu kasheeshe neyanyiza mami abasinga banyooma emirimu naye oli ajja nakusanga ku mudaala nagamba nti kati ogwo mulimu ki gw'oyina waleti gye nnina wano ekugula wenna nekutwala naye nga mu butuufu nawe mweyazikamu ennaku kale wiiki ayinza okulemererwa okulabirira naye naakujerega wakusanze
ebyo byonna tubibeerawo abantu ab'enjawulo babeeramu ate abasingira ddala abatayagala kukola be basinga okugereka kadde maako abasinga abatayagala kukola be basinga okujerega emirimu gye tukola baba balaba tuli mu kweyiiya kituufu tuba tweyiiya naye ng'ate osobola okwebeezaawo amannya go Namujju Agnes oviriddewo wennyini nnyini okujja embalala Masaka naye nga mbeera kale yonna mbeerayo olw'ensonga nti situdde wamu kati ssaawa zino ngenda Kabaale oba otambula Munyoleko esebo akashonsho kye n'omulimu gwange omwe wa TV West ebigambo wabihurira byabyo mu Ruganda konka ninteekateeka hiine ekiwatungamu ogu n'omukyala naatambura engyendo yakuruga ngu baza Kabaale kora kikuronda sente tingumanyi wali ya TV West wakasheshe eshonga yo kuronda sente wagisankai tukabe tukunda tugumize mukonka bakire kangaro mu studio Charity na Lucky bagumize na program ya Simka nasiganise nyimo Gideon aho mu Rembo Rwambar. Okay. obukaka munga bungi nga bwagadde Experience yeyo. Tomalaga muyingira. Ushitegeera. So Robert Shua. Abasinga obungi abatayagala kukola emu abajerega bannammwe. Watamze bijeresha. Zoba wate. Serebo. Zoba waramaga. So bakurebe. Erizoba yazwara kubi. Akasati katakaihamwa. Akasati kataruka hindo. Sitatarte motoka ngankadde. Sente zokoze ku nsiku na. Emyaka yonege yamazena akora. Ijweri nkamutangana na rubata na umuntu wa bulikiro. Na umuntu ijweri nkamutangana mu Central Market. Isende thingo kutambura nono kufama garagawe. Ati nibendo turoshitame mpaka last. Naye uli muntu nkabandi. Tikiri yangu isebe. Chokorwa samatelu inamu wade. Usisinkane rugamba mwana mbaye chido. Usiruwala. So ebigambo bya Agnes tibiri byaitu akandi yajja kusimbura hati. Nanye na owninga. Nanye na gambebe byenyine nkuku yabigambo. Mbere turukubaliza Agnes yajja kusimbura yolekere Kabaale. Mwana w'umukazi bambara munaronda sente. Reverend yagira ngo umukazi umunyabwenge nayombekeka ye. Bebare. Hata ko yargena fiza bana kiriyaringa za hariya yeso. Umudoma ekaina agisesa. Umusirusiruwe chotegeza. Ningo echo nakosa changu. Omushemakare. Webare. Nagiye senyera. Aikara mu magrupu nkugambire hamiziga mumpangisa huwe enkurate zabakyara zikarowe. Nuwazikaliza. Barwasama. Obutari nyine kali okwagiye kusera abana kibaralya. Orukurato rwikara kasara kahemba babaza bageya abana baba bwira. Nangushuba neiba nabiba bashohora baza kuronda sente. Ngwene dobandu garuka shazinga. Na Reverend nakayagamba. Biza kwisha rwina kavera ntahara umutishimwe no borrebera aho. Ngwene yonka gwa necha mizi. Oshitamyaro baraza oyesha michonka. Emyaka 8. Ubwakwa na rugao nyencho usanga nenda y'umuseje hati ine yabarongo kandi hati uruseje rutine mugaso. So uruseje ruleko rutine mugaso orugyo orire. Echo nacho chwetu zo season. Bayingi arona kandi akarozira social media. Ngo mukyara akaba ino museja rutaine kigenderero rundi vision baitu aine waka aka ya namuranga rutaine kigenderero. So hati ngu ya chwamu ya mbya group naki ngwamwerugireho habako ataine vision naki then kwatunge ruine television ohuri ngu baitatu nambere turukubaliza obiyagezere mwoli ruine television utandeko tansuga akarga aha atina vision protein kanati ino mugaso yaronda ruine television grupu ebisimba naki hamizigo mbere bikarire turuine mugaso itu abatabaine tuturoho okikenge so yeyiruka yagurukiro wa television tikumama Mandora Bridget. So hati mwe bintu bire byahwerekerire amazire gena mu television ngusazi nambere turukubaliza
aikalira munjo yo musigazi wa television aliyo na rori wa vision na murora hata TV yo musigazi ruineki Kanzo kagare Bridget bankengere mundana hali mbere baikaraga mizigo bali no batandikira ku mugambira bayiko no faki obo mwese bere emyaka 10 abana mbabo 8 yitwa abatabayina basayija tuturoho bali abahamizigo n'ubuntu kugamba so yamarire irukira haliyono rwali ne kigendero ro division myaka nka 10 kuyija mu maiso yahambirwa nakasigazi kali akaine television hati mbo itusahazi nambere turukubaliza aikalire mukaziga akori omusigazi wa television aliyo na rororio wiyaliine atina yabatine vision wali ataineki vision mu maisoge hati na muroro ha television yo hati iwe ayabe nareba alake kasangaki weba nakana kakulire hariya ngarutaine vision hati na harukuza hatu ahori oriyo nerekeje tirya TV nicero bwa yoriyo wagenzere nawe Reke wantama nkubiye onyo so batureba nkabatina mugasho webali hata numero kutubire byafaye ha TV zabali abali nibarurwa ngo bundi nubu mugaso bakozireki so nikimayisa Bridget za very challenging Bridget wazogira hero ebintu bino so kutabisobora so ensoka nkuzemeri kandi nuko mazima genyi kare aho teze kare mbireke akandi kagareke mbayine Master Friend nakwakoraho we bare kuburya choma aine television kandi yaja ngutwaba mose mata oine television akarebera mukama gutera umugisha nimbara abasigazi banywana banje nsinga nto bambe nyenda mukazi wakozere aine motoka ayakubasa kundisa kandaza then hino ndijo ile statement arakujangu nando mchara aragumena aryo wabo then akararo mowe torukurangu tusisikaira hatkan tuine rugendo rutukiro obundi rutasora kuba no gamba ngunyowe ahijarale go wange ngubaito agende go wabo no haliye ino bonkwe kwatarda bikaga abasigaza barukomwini ngambo haini ngo hatunyo murete muri iseki ngurunde buryo bwarana ijaga nararo wange ngubaito rweba jo najya mwanye no harukorake no harukuria entekereze kuba nesa nete no irengera kuba netugare nyuma akandiye sobora kutatutiza arona mtabano wanje bita ambroy ntambroy ngo mweshongozi wazire ngungunya wana bagira ngunze kuzara ngumwesho mwana kunakuri aina kana kagambe uno boria otina muna rukome boria na guru pia yito ino orgo gura echkomano ngubaito nororo la koraki na rondo pi so no vira na utsokta munenya muno na wabukwana na itas amro ya horona twakwakuraho ragai has good aina music nunje mnongera kusha message ya mani muno baitu neba netaga matu aga igukire usobole kuba no uhuririza kiki embegambe byarukuba nabaza big up bro nibanje mo kuzara ngumwesho mwana gwa tuzara hati umwana muzala mutegeka ureberese so nishaba kumra leka tumule hati baru nyinja kale no batagata muno leka tugene mukahumuro kandi utwarago mukahumuro tugene maisura program sisimuka yaburewe gumaho utarugaho binge tukuretire nyinja kale hati kandi nitugaruka Olwokubanza wano mango yenenda
uyine shukari uyine pressure first thing echo ine kukora no kugira ngo uyine kuba nochebeza mino at least emirundi ebiro mwaka some diabetic patients abo tureni turagorra nitushara mutuguma tutandika kuba cleaning after every 3 months to be 3 months by improving to bata 6 months after 6 months to bateka 1 year after 1 year tugaraka to reversing a cycle kurugiro ko kureba ari ku responding na gum infection ko responding and people are now abantu ba picking some people bokufuna no appreciating ngo umuntu sure picking there are those are hold diabetic patients abo twatandikira nabo tukora that cleaning na from this kind of education ebyizo mu mpapuro z'amakuru nibikushibwaho Green Top School pre-primary and primary twine oburaro burungi abana nibaryaje environment ni nungi nitukurakuranya talent z'abana hari okuzana umupira farming okozesa computer okweshongora nebindi bingi Wesne inda kirukia balazi biru msanje okwezo kwa msanje mwaka 2025 tulio mukwezi okwembabazi tulio mukwezi okwemukoro tulio mukwezi okwijaguza chini hiro meranku onjere ebiro 26 akanyunyu kaje kumenya kandi rutaine mwana heki bale kacheka stadium kutaha mutwaro ogwa Uganda guonka akandi ekintu kisobole kutogota kitafundikire kandi akatogo nuko kujya kubanza nyijakara akebyenda nuko tusobole kugena maiso tugina amani obone tujaguze emyaka 26 ya Radio West nabwe kitukweta hona na Meroni ijo twegeiteho tusobole kubantu tujaguza na iwe omukaire ako nuko kamnuja kubolinka so miranku onjere ne kwata side zomba katogo no shonshomere chenda bakonjere chindi plau yerhali mawe akatoga kalya bena beshongoza ntaraga mwogwa chamatakarira stage na hataha mondijo haposta nkubaine niyo ebembire nyoti obweshongoro buona sista chate nija ayibambe yahire choncho ayinu ayi gwe ekirabo kirabo tijako bachirara kwerora so nabwe kiteka mwamani ebiro 26 it is not too late sazi no bokutankwa horo 10 26 mutwaro ngujya kuba guhikire usobole ko noija no twegaitaho kandi tujaguze ahamuna yiyo murungiro yo noturora amukaire ankako akandi hatiensi tukiriya amakura karate ikindi kikinjo njaguze neitwe ambra ntandikire kuryaho ntandikire kuryaho ebintu tubyanguhire abana baraye sotinga ko kunye sotinjire bana nwenda banoga majani hatacho rukora no kusiga wabashomesa kabahe karamu ukabaho bwongo na nobwo bucobwo bwaburinka waho ahasigara you eat ko na skills bigencha tomanya ngeso izirasobora kuba bayisaha bokuba mwana rwarasoma rubajuru ryo ruwengeso nebindi umuka nabyo bibi nikimansense nasobora kutamara nayo umwana ine kubasomera ine nengese zindi zo muka isobora kumbayisa kura surviving umunsi yabaza kurungi nabantu yaba mwesigwa mbomizi bwensi yatawuri bono bokora relating kurungi nabantu nuku asobole kuba naitwa bazero tutaro kereke mpapuro z'amakuru denko ine ntaranta we oyongere kumuherezo twana boko bentaranta ni yo gwati eki nabaki mazi muzaire gimanyire ogiteke mu amani akandi esobole kuba ni mbayisa hebayise na bagenzi be ni kayona nubwo kubotaro muzaire umwana nasobora kubayisa nambo ni enshonga bonti ni kugira ngo umwana mutware Green Top School zaga namashomero barunje munonga re hari yahife wanoza Kampala Masaka Kampala ho wahika Maya bahita nanziga ko kwikahwaho Green Top Schools nibakwakiraje kurunje munonga abo kwereza umwana wawe umusingi oguhamere ningashete foundation ahabworere ngo rwa pre-primary hamwe na primary
kandi ntaranta mbazikwataho munonga narga kukigamba aha ntiretero mwana ya moving places obune byashomere bya bitashikirire je konko mwina ntaranta ne mutambuza so aba sports bakwatayo munonga music dance and drama bakwatayo munonga kandi bakubasa kwegese ebyo bakakufaho batakurisize je abuka wotarireje no kumara urwaraguzibwa ibintu no burakubukora so mbabirisa kurunja abana kandi na nomwoyo gw'abana bari kwisya kurwo mu environment obuco bakakigonza bakakisya bashime kwamba kisya ahabo kuba nabatura mu green environment ahari emiti ahari emera nebindi abwe cyo mwana we yabaryoko nabaryo mu mbera nunja bashemesa bari international tibyo mukwata kwato ebyo mwana wohereza sine yakana ijose kwa no tushomesa ngaha ebyo abo tubari kubyikiriza kandi nabakugira ngo ebizimbe na nebindi byo ne biri kubasa kuretera mwana wawe yashomaje ebyo mbyo banze kusetinga up mwana mutware mu Green Top Schools aho muri Nanziga Maya Masaka Kampala Road desi muzabonzo zo nakweshengereza ikoporeho ija kwa no tungaje ebiri kubakwata mbwene ati kanju mare nzo muri papura rwito rwa The New Vision orno rimwe rujungu nashomire rwibare primary school teacher Keith tutkanta mwita Kezi kata kuchumanya ngo ni Keith ruyari bitkora abo kiryo magaraga mukama akubumpere migisha endijo mwen nuko twatandika tyomba jangu Museveni nominated as NRM sole presidential flag bearer indeba ruhaha utaka bwakuka abantu bari bahanitse mikono kandi amazima garangu president Museveni aba NRM bari wabaresire kwebembezo mu nshonge kwatena neyo bwa president namunonga omukarura ka primaries sako turakateri akobwa president abo kwa utwine no tutire yo wenka so aho twazaftera hendobo hari umusigazi yondirberaro habo NRM mpora basange mbabura nzibora mwawe amamarira hari umusigazi ati mushomesa abana otherwise life will be hard for them no giroti basange kya musanju pe babare nyo umwana inebiroto bikoto uriyaho kubizaniramo rundi yakana mie peke yake baitori okunotere toka kasara kahembire ke mugambi niyo yebe wacha wewe ekia sini yakana mie no lire so oh sorry umuntu basangire ibintu bitarukwe nambe gumiza muyiroko gacha yishemero abo kuba ikiroto cyawe kine kwishyikira aha ni ndeba bajang voters choice for MPs in the western region echomba manyisa kunu yo witu so survey ebire conducted within 58 districts ngabe nishabangu oshomeho orebe akubyemerire President Museveni clarifies on Bararo executive order biryaha kigambo Bararo tapeninzire omumpapura z'amakuru munonga tuine kumanya ebiri kugenda misho Museveni states reasons why he is running again Museveni waryaha tinkwenda ngo ferwe basa kureba ebiri kugenda omisho agambere ngo bakamugamba ngo wagume hamaini tova ku main muzeyi ngwegi niye mwansonge mugarwire ngo kuba nuko bamugambire ngo akoreke takwenda kutore cyandagazi ngo agume hawo niye mwansonge yatwire mbwenu enguteze ziteze za nyabushozi ezakahanda kakuzo w'umuntu kabanza waza akazuba deno cheza ko kakatambuko karabe nyuma yori yenje deno cheza ngumanya usirimu kama tugumu yembe ngwarore haburi foto Kampala Masaka Kampala acho guru tova kumeini kwega ili nguriye ryo mwansonga abana ndebere batandika kushonshorekaho oriya no muvuji then hatumba cya kushonshorekaho ba conductor aba basi conductor mukachebeza toba conductor bazauja bati ngungu nanka toba conductor bagumamba chimtaho abanyisingiro south engesezo turkuzenda ezirinka ikiba irifao tinjiroze bashisha oda bazoki abayetera amabare mutoka bazitaho mu abo bururu basisha hati mbere turakera kuri henyini tujya haba hasigarayo ki anyway nuko byemerire bityo voters choice of MPs in Akori, Lango and West Nile nabo babatamumu Mbajirang survey is also conducted within 6,006
voters Ugandans baryo muto ine kuba noferwa okubyemerire. Retired UPDF general cited in Chiboga land scandal. Agamagara nago buntu noroho taroho cyo kujangwa yamwe Major General tukumanyisa mumbere kutura hitaka so nabo bariyo mbarwanira barwaha utakabasa okubeferwa. Nindeba aganda makuru mbajang parents urged to support science education for development. Amakuru garyomu tinkwenda ngubase okubeferwa. Support needed but bright learners. Ejenesho ngakuru munonga iroko bakwatireho abantu bacibasa nkana bote kifubiro wabo tari kucibasa ekikuru bato mushara bamwe basekura ngo babona bakubasa kubamba kibasa urupapura norwa the New Vision. Congolese refugees cry out for support as number surges. Amakuru garwaha agoto ine kuba nofero ugendo misho abikwatira nabo abako bari empunji abako bahatu norworiya nchakarendo basa kuborwawe nyinga ruborwanje urupapura norwa the New Vision. Lifestyle changes will stop male infertility. Bakaba jangwa bakazi nitwe tutakuzara, you know, achikaho mkazi habari ndo kutwara pe kwa abura babura kumanya munanori yashemeye kuba na tweka nabo mundu tatwekire mbesha tugire sta mbwenu lifestyle changes can fight that infertility in men. Ahandi turya page 2 eyebya magara ndamba jangu sickle cell disease and surgery nabyo ni ndamba bishobora hwaha how one can go about it. Then I've got an Napakasa industrial engineer who branched into laundry. Bashijamwe abantu ntuzomirimo misya kandi tujikora kandi tugishiriza no buturabe tagishomerire twaza kuri mbishomerire bintu byawe bya store hati ngenda ngutfuruceyo tugende tukore ndijo. Let's try otherwise. There is always an alternative. Bano watora you never know, things might work out those ends. Biryaha umpreparator wa the New Vision engineer Kazam Rondri, and he's doing far better than when he was doing that official job of his. Liberia leader apologizes over civil wars. Imwana mjangu ryaha honka na nabandi bariyoni batoba ajoninja ihange ryo mwaruhurura nariyo murebe muryetegereze. BRICS nations voice serious concerns over Trump tariffs. Baruhaha nabo hari bariyoni bahiga omuringo gwona basa kurebayo obyetegereze okumahanga agaryokwe aga BRICS. 7 decries gaps in PDM monitoring. Museveni everywhere. Chintara muna kivuga je takuruga hameini amakuru nindagaruwa hano bagatwongera embera nuko yemerire tyo ibintu bya PDM berumwe byina binji so aramuna abigamba ho nyenda kwendera ebyo mizano bagira ngo met is full of life berwaha abakubicenga ebyo mizano Karinda nuboreka na Magogo, that Magogo vows to uplift clubs. This guy has been here for so long, and we think he touches on things that he has experience on. So Mbajango experience has it. So tuteka tango charu kugamba nchibasa okuba na higa okutishikiriza. Ahasigara ndukuhenderera chimo papuro nkarukuretero kaza kuronda ukamanye birukwogaho bajango harimwe mirimo minji mnonga hamwe na tenders. When woinemu you can like have a tender somewhere otemwa kasento ihemwa kandi kenji kandi mirimo itwire nturondo munsi na higuru. Had you also try your luck here? Shirinje 12 zonka no basa kurara washango ryo mwahari yabo abashomerire ebi barukwenda. Nindeba mu Mbara University of Science and Technology wabo ryo wakunu ivyo binje mjangu yazamu education aho no basa kuzayo obase okutunga karumo harimo Rwampara district service commission abo nabo baryaha so ebyo nebe kutwata aho ngakunuya so you might go there. You never know. Yachiro papuro rushirinje 12 noja kwa no manya ebiri kuciraho. Okay, kaire ka bukedde naye mazira kwa nera gara musiringize rukomero wonka wihangeri ya Uganda sobole kuba no manya kuba nebikera bukedde ekuletire headline negama Museveni
NRM mukakasizza okwesimbawo mu 2026 nawaga. Soma oyitegereze bukedde akandi agekuletire nyencha kalen. Omugaga Bosco Muwonge bamukuleti aguze mukwano center mu Kampala wakati bagagga banne ne bamutya. Musajja bazine abamu zirihino okutandika kubaza. So somo itegereze Muwonge ne kumkwatawo. Ebyobulambuzi Ssaabasajja abitadde ku mwanjo bamukuletire akandi omubukedde ya kiro kinu. Soma oyitegereze wuno Ssekabaka Mulwanyamuli yavaamu kabaka owokusatu. Soma oyitegereze bukedde ya kiro kinu ensonga ezo nk'okuzemerire yuliyo onotororanye ettaka lyemu. Kabaka akomyewo n'ayongera ebbugu mu matikkira byona biri mbukedde. Dr. Kigundu omuwala gwe yali naye mu loogi bamuguddeko gwa kulagajjala. Dr. Spire Kigundu rwarugero mubezi bwensi recently akandi kamera zikoleko mukyara rumanyino ka Eva Mbabazi emyaka 31 akandi nkoko akana atamu kasiikaako obwiro buke na daktari ya kununtuka ya rugombomezi bwensi omwisikyo gwe mukwasire Mbabazi akandi asobole ko nahereza police obujulizo burukiraho baitu Mbabazi Eva yategereza police nti ye n'omugenzi Dr. Spire bamaze emyaka 7 bali mulavu. So ngwe gwali kutali murundi gwo kubanza kuba nawe akandi emyaka nyingi bali bamazire akandi yayongera kuba na ratingera na police nko kubatanga ine obodo bagenda kwebo bujanja bamwirware lya Henrob lya daktari Kigundu akanayibembera akandi nkomusejja wena ruini sagama yasima Mbabazi munge munkwate mpora okuba daktari abaire mugonzi wangu okumala emyaka yerukwengana nka 7 akande gwali gutali kubanza ensonga ezo kurugera mu mwaka wa 2018 so taine nshonga habwenja hanyuma y'imyaka 7 yakiraga kumutira akasimu batangana nibagire bakora nk'abantu bakuru bayikiranganize hataro rwahambeza mugenzi we. So Eva Mbabazi bino byona bisoborora ya police baitu police ya mujonana obulagajjavu and things are happening wana ubutafayo tusokubweto butafayo omunsonga egyo niye mu baitu police nebiyazoire omu kikorwe ke kyabaireho ebe muhali yebyo nebindi byona nonje kusoma bukedde no yitegereze biki bya police yasangira ngariyo muhwezi wetu omukasika ako nambere daktari yaferire NRM kakasiza mu 7 okwesimbawo mu kalulu 2026. Somo yitegereze abakoze efujjo mu campaign za NRM ezawamu bakwatiddwa naba. Soma yitegereze mu nsonga Binyo Nkondo Muwonge aguze ebizimbe bya mukwana akebyo buwumbi 95 bamukuletire Muwonge ebyombeke biri aho mukwana akedi fa downtown so ngoko abitere mu ensimbi ngo bagenzi be bamutienda. Ministry of Defense kuletire nsonga and veteran affairs ezirukwata lyabo nebichweka nkoko barikuba mbagenda bahandika barukwetaga okutaha mwiheri ihanga okuyingizibwa mu maje ngabwe kugenda okutambuzibwa. Program yona bagikuletire mbukedde. I remember kiro kya katano haro umtezi wesimu aha radio osirwanka gwiza nsonga niyemu nabo ikibora nondora TV wasitunga bukedde ya kiro kinu orole nkoko enteka nezero eranegena maiso yo kwandika barukwetaga kwetaba omwiheri ihanga. Abayizi abakozesa passport iwa bukedde balaze bwe baganyuddwa byona birumu. Abayizi 15 batikiddwa ku UCU. Yes, kandi somo yitegereze tuina passport area mathematics answers zirumu integrated science eriaho kande tuina nebindi rukwanda bukwata nebyenyegesa mbukedde eyakiro kinu engeri jo tunde nkoko zenyama nofuna magoba kuri enkumiterimba soma bisangeyo kandi mizano Liverpool ya club yateba meka muinjare time
mu mizano ya Brazil tetide bastaba Chelsea biri mu mizano bakuletira umuzano rumanyiro nka Martin Zubimendi nko kutimi ya Arsenal imazire kuba ne musaininga abacrans bakaye basaze ko captain basatu soma oyitegereze akande ebinyakuri yombukedde na muno mu mizano bakuletira abatendeki abatime ayihanga bagine sazino mulebiye kwaso ahamna Fred Muhumuza nabandi nyamwingi bukedde ekerukinu kwezoketi webale kuboro getungire rukumira wonka akandi ensonga ziterekere nuko kwa buzima twaza kumuraho banywani beitu twija kuba tugarukana binji bita mazima garangu akasheshaka twija kuba twine lawyer ningashi omunyabiragiro arije kuba natutangaza ahanshongeze kwatirine na rights zo muntu omubwire obwo kutera akaruru Tarindijon Eliakim Capson kandi ogwatiteire kumara kaire karingwa mukwatene byebiragiro nabwo cyo ntumwesiga kugira ngo cyari kuba nashozaha akimba experience kandi nacetegereza and actually akira kuturumunora ngo benjo mwe bahendera banyijirwe omukutera karuru kabo ninga bamwe bahende biragiro omukutera karuru nabwo cyo twineshonga mpango kumanya ebiriko bikwataho mwebare mnonga ba Swift initiatives okubasa kutereza omworeko gw'amani ogumwahendera kasheshekeri izoba nyomwe bazyo mwabazyaho cyakirye cyafayo like now ejiniyo ambara ejiniyo ankore eyumuhurira mukubasa kushagikana no kuronde birunja hibiri kandi ntubasibura je ayimko yongera yoko mwiroko mukama yongera kubahereza birunji abastinge cyo kunyo cyane cikuru mnonga nakweshendereza bwo kuba abachikorise nibachero obujuruzi abo kugira ngo wahura nonda kuteganisibwa mukacombe kwatena n'amagara ukahurura otagira manager ukahurura turo twenda kukwata kano kiri nokora murimo just you grab like casting kamwe ninga tubiri eja kuba nontebeza kora mbuga n'amahanda kanda ka Rika Muchuzi mix yo mchara we yo mtechi we banko wakolesa ahabwo kuba wakatoto muco kurya cha umumboga zawe deri ko kwikanya mahatka karuho karga wazabihimbo shangu wateke nyama mbwene cyafaye Costa Rica Muchuzi mix neja kwa nekuretera kahoho karunji nereta appetite takariri hatore uryaje then nabwanyuma ubasa kutunga eco kurya cyawe ombwijwire okiriro kikunzire mbwene twahumuraha okugaruka nsakwa twine omujenyi wetu okubasa kureba okware natuganirira ahanshonga nkezo mwikirize kale any of your rights mukutera karuru nyowe nyonganye ninkimanya baitu baingi abarukutorora abaruzi baitu kandi abatezi ba karuru nusanga ubugabe bwabo tebarukumanya nacyo mutinashembe kwa nakwereza shiringira 10 kugira ngo akwiya karuru kawe nyo tinsobora kuba nindwara siringira 10 hakaruru akuba karuru akangeke beka nko muhendo kandi kasobora kuba nikahindura nikaleta hempinduka umukichwe kana mbere ndukwikara no buherezo bunsemere kwa nintunga obunkuba nkomero mwebembeze runyakwikire rusobora kunyibembera kurungi tinashime kwa nakubroking ro muhana ngo tazafutera tarohe busaro semere kwa nakubuzabuza busaro semerire kuba nagamba nakutinisiriza namuno mukiruko kakutera karuru nkuroleyo rundi muri zange nyo nimbenda hano ebintu nkebyo bugabe bwawo umunyayuganda kwecweramu akande nuko nyinkya utasoma mwemba bihaho babantu bo bagenda bakabatera hatimwe bareba baranko mu rumu nkeje babakindira uguma yokwe kandi byo nambirete kwita umunyayuganda kurya ensimbi nimujya kuzirya mu male kwiryo uri abehinduraga hatantu mukurugaho ubwanyu tumaze kubatera hati inyo muyikara mutekano kwanyu baba bajiro buzina nente babasiga kuri abarukurya bene bagenda babururo bwabo babutera tikirikirungi ingabakamba ebine bindi nabajya kubamba bitsoborora akano mugenyo bwarabizire Eliakim Capson akandi jukari yo muhari yababanye kwesimira ko mbere abantu abakajaro mukwato ukuru ruhanga webale no kumnagira umukono inyoni mbandiyo ni mbirora mukadirisa mpora akandi abanyakajare nywena murole na mayisabiri musajala hambo ainengeso akuzibo kurungi akasente no busumankuzi nemizindi ebyo nebigambo byarake kasangati tibigambo byitunga TV West twaza kuzamuka homura nza kwantu mwachira otargaha program eya SSMK
ebyizo mu mpapuro z'amakuru byabambe kushikibwaho. Green Top School Pre-Primary and Primary twine uburaro burungi abana nibaryaje environment ni nungi nitukurakuranya talent z'abana hari okuzana umupira farming okozesa computer okweshongora n'ebindi bingi. Viagra ningo obujuma obukuleta amani g'ekishiija giinemu side effect yo kustraining omutima noma kushanga omutima gushemeye kuba nigusindika eshagama omumani gakwingana kiremwe okaja otusindika emirundi mukaaga soko kuba wakuzire harimo nk'omusoko gunagamba ogwigire sinigwikani gujabata stopping then in the next 2 hours obuli omutonzi. So in other words ekimoni ngama kinze kimkuchenga kandi kindebere na misho ganje butari byo kushoma mu kitabo. We have lost people. Nani wacharite urabihurira mahurire ngo bamujanje umuroje rwa feriro umuroje amuba munigire ngo bamwise. That is it. The heart stops. So ecyatumana na nkino rest bantu gamba kufa kitararire konka nagira ngo abantu banahari 10 abakufa kitararire ni babine mu buryo bw'emisi hamwe nana umutima kawagira gusasa. This is suicide. Yes. Konka abantu abinja bakabine ogumusiga umutima emisi y'umutima erwire konka akugitamuramo hatwa kuje umutima yagukaka. Teka move yagura. Stop it. Kaho mukare. Tolerayo. Sorry. But ora no nita twabakora ukando wizo twatugire yo ngo ngwani wa suspect namba tugambira uko bitandikira. Kumbe kiri yetu. So ni ngero muranga abantu we have to make sure we get proper treatment. For example, nyowe nyine obuzuba doctors gezo munaija kumangunaza kumuha ibijuma tuganire shahemwe tusibura. Kozo n'emyaka 5. Ebintu network high. Mwana chanju wanda kuza kubita. Ndiye ari bitarakoze mu myaka 5 and problem ni nka hormone. Hati yabiri hormone. Kini turakore. Ombajungu hati ni babaheza prosthesis. Prosthesis just so but psychology but it is about counseling and acceptance abako abajyanze kutukubona problem tumutambira ko inechize gucha stress ningo inechi tukweza treatment erectile dysfunction agenda kungatakaza kweka twarugamura but we are talking about sudden death. So other causes oineho obugwiro bw'omutima ningana n'emisobo nagambaho na n'ebikuja kabongerera amani twineho ebinde binde kwaza kutu umuntu yafuna risk ninga katezo kukufa kitararire abenda ashikari byo kwamba tukoma huko. I don't tipshira kwanga ngwiro gotiririho ngo nk'abantu abinje medical ito no much explain gushanga umuntu ayisirwa umutima kandi umucaro cona no burogo bitu doctor no byikiriza mwe cyo mubyikirizaga kumbe tonto mango go umuntu ayisirwa ki umutima. So kutukuruga mutima hatuje tuzahabinde bindu mpa pregnancy enda chaito buli umuntu afire nenda no mwana. Yes. So ejo tukagamba clothes remember abachara benda bachakufuna clothes omaguru anombicyo kabyo munda woja mwenda nebere mu mwana ateshagame bura kutambura ate clothing mwana na ashitamire msi. Yes hata chimara yatambura ikiri cha cloth kirugayo sibeba teranza koma.
nuko twagaruka tutyo ahabwa programu yetu twakwanjirire umugenyi witu bitu yashyira mu studios umwami Eliakim Capson atumanya umunyaberagiro kandi otwire nitwe okumara keire karingwa aruterezo bukugubwe okubasa kubusharinga nitwe okugira ngo akabasa kugira wahonokaho nomanya utamanya beragiro kiri kumanyisa ngo ecyo wakora tikigwire so amero gwiza ambarara bakuteka nyuma y'imtehimbwa bwo kugira ngo ecyo wakora nabwo rero wotakucumanya cyaba kigwire mbwenu twubikora mutwenda ngo twumanyise kare ubundi okagira ecyo wakira mbwenu mureke tumwacire abase okutoyanjura nabwo nyuma turebe obugabe bwo kutera karuru turiyo muri gahunda beho ibone bwino manya biha ndugo munare okujumanga no kuryokwe nibinji konka mbweno reka turebe umuntu ayine kuba natwazata ayine bugabeki umukaruraka umuntu yanjuma ni mutora mu mbuga z'amateka ingebyo biryagura and just call it a day twakwakira sebo ebere munonga kunyakira murire muta kandi nabaro kutureba nimwe nimbaramusya izina ni Eliakim tumanya Capson nduroya ningashi umunyaberagiro nizarwa kanyampo umunyavuko kajara umurintunga mu district wa reverend wa n'umutabano wa reverend Canon Charles Capson na Mrs Inid Capson yes nibabaramusi negamba kinegamba kikajara nibisenda musyo rwo muri kajara nibakunda munonga nibakunda TV West aho kurababona TV West kandi babareba munonga nabagame ejo baturamukize tukakureba TV tukareba TV yego mbwe nibabaramukiza kimwe munonga nibakunda abanyakajara kandi nanyabanyakajara uko sinibakunda munonga abanywano banje abuntwiremo kinza kuchukugambira nobanya turi nkuru yakaruru oherero kirenkari nyuma bazyo tubire turiza bongera ndabona hatunza kuba ntuza nkongoro tube tugiye kuza nkongoro kati nyuma zituferirwe sorry umuzano w'umpira wo kumwita sudira gwiro mu accident seriously so unfortunate atemire na piki yafera aho mwe tuzikanye mwabazi nibyo byarahanga ibyo tinkwenda kubitaha rahanga we yacu munaba yacu mbweno twire nitwaha nitwe twagira ngo nkatugaruke tukoreso mu gishogu okubasa kumanya habugabe bwitu bo kutera karuru ekinkuteka teka ngo aho giye kubyetsimbiramo obeno manya aho kwata kandi oyihire hecho okugira ngo ubutosho ry'umunyaberagiro hataho ntumanya ngo turyagomborera henyine ngene twakwakira sebo akaruru ko nuko kahikine kwankatebe karasubwa ryari then turebera no bugabe otwino mu kutera karura webere munonga myono wanjye Charity mbwena aka karuru akarungenda no kwenda ngo abantu baketegereze nko kuwagamba umuntu ashimye kuba natera akaruru ko niki akaruru nakaka numwe no kuronda omwebembezi orukurabira mu kutera karuru kugira ngo bambenda omwebembezi urukuza kwebembera icyanga uhora kubango batera karuru ako nuko karuru kugira ngo bayemerera nibenda mwebembezi mbwe nabantu baza kutera karuru konkata karuru tukuza kugambaho nako kuronda abebembezi ariko kushanga ngo baza kuronda mukuru w'ekibina mukuru wachi ako kine mitendera ya konkata karuru turuho nako kuronda omwebembezi government eyiturumo kurugamba RC1 kwambuka kwikaba ba president Museveni na bamembe ba parliament bono batiromo mena akakarunu katerwa omuntu oyine myaka 18 akakaruru oyine kuba oyihandikise umupapara ibaye kweta voters register kujango cyo kubanza oyine myaka 18 kwese myaka 18 wayihandikisa kutera karuru ijo nishonga kuri munonga kujango buri muntu wena ayino bugabe bwo kutera karuru buri muntu wena ayino bugabe bwo kwehandikisa nangwa n'ubunanizo bwa buri muntu wena buri munyayuganda wena hari okwehandikisa okutera karuru abo kuba ijoneshonga kuri munonga none kurondo mwebembezi urukuza kwebembera kureba ngo ebintu byana byagenda byo misho aho kuba Charity noreba abantu abinji tubakacenga amakuru gakaruru koka binde kucumanya ngo ubo bwawe bwo kutera karuru buzamini ngo bugabe buhango munonga jo kubanza ko kuza kutera memba wa parliament no kwamba kushoza amateka gakwasireho no bakwambaza gukora ibintu byinje kutambuzihanga mbenu oyine kubona manyango akakarura kuwatera n'inshonga nkuru munonga no bugabe bwawe ukora exercising rate yo kutera karuru aho kwa kakaruni kakabane kakudetamininga ibintu byinje aho mish ukubi kutambura habwa amagara gawe n'ihanga ryawe ihanga ryawe ndiza kutambura rita mbeno mu kutera karuru harumu
abantu abo kushanga bine disability ningashi bine ko burema ahamagara gabo aho kuba twagira ngo buri muntu we no munya Uganda ukize imyaka 18 ayino bugayo bwo kutera karuru kandi aka karuru kashime kuba kari secret ballot aka karuru ka general elections akuturu kugambaho kose no mata aka primaries kona ku mugonga kutugenza makuru ibyo byituntu bitesezo mu nda kitaka mu kiriza na muco mu muntu konka kaka hameheru aka general elections aka kabona ako nikashime ko kari secret ballot shime kwa kige chama cyawe yonko muntu niyo rukumanya akaruka uhuru kuzakata twagamba kugira ngo umuntu karukuba kwa kuba ari atakureba je ningashi ari gikirema atarukubasa kutambara kana ndakuza kutera karuru itegandi gerangu government ninga state shime kumutera ho buryo bwona kureba ko umuntu kuyakubasa kutera karuru n'abantu arukureba mbone umuntu wakubasa kwinterpretinga kugambere owo kwesiga akujata aka box na kati namba 80 uruho nogo yono bano mumanya mbone ucamo n'urukuza kutera wabo tarukubasa kutambara kandi ngo akahibaza katera tarukubasa kugira ngo bakusyaho akaruru akatera uniwatera akaruru wa exercise ngo obugabe bwawe okutera akaruru ako naho harimo ndiyo nshonga eyagiro mukote bakugamba aha prisoners mwe kugira ngo abantu bakwa bari mu come bubi no bwawe bwo kutera akaruru yes abantu abarya heri yihanga bubi no bwawe bwo kutera akaruru so kote kadisenga kugira ngo buri muntu wena umunya Uganda ari no bwawe bwo kutera akaruru so no bakwa bari abantu bari mu come bashimye kubateraho uburyo bwo kubasa kutera ki okutera akaruru ako no yarya heri no bamutereho ukuyakubasa kutera akaruru aho kwa no bugari bisho hariyo nataho uburyo aha wewe rumwe ati noreba tunishingo cya electoral commission electoral commission yishimye kuba netebekanisa kugira ngo yatebekanisa abantu okuba kubasa kutera akaruru no buza kubeza register ako toreba ngo bukuza kutera akaruru no basa kubikiza imyaka 18 ko ngutani mu register exactly ati wowe utari mu register ndamunota we yango akaruru kariyo nkakuterwa nza kushanga ukashiki at electoral commission indi kutwara ubunanizwa ako no bagamba state ningashi government konka n'ikitungore kikuba kitwara ibyo bururu kugira ngo ya creating awareness ningashi yagambira abantu bazo kutera karuru bayimini bazo kwihandikisa bazo ku updating register bazo kucekinga amazina gawo munkara nango bagerizo kubikora nobe batabikoze mnongo kwika nyine ikitwenda cyenyire kokana yo umuntu wabutosha amanya ngumni itiyo gute no muga gwawe okurebwa ngo waze mu register wayihandikisa kuza kutera karuru umwe babasa kubitaho ubure kufaho ubure kuzeyo iwe no manyanguni no murumo gwawe okuvunanizwa okuzahamuruka hiba ku bantu bahandikisa bateze bakaruru okazeyo kehandikisa ko muteze wakaruru akwa yijuka nibo noine kugira icyo wakora nko muntu uryo no kurondo mwebembeze mbeno ine kora ngo watwara vunanizwa ngo muteze wakaruru ko mutekize imyaka 18 okaza ehibayeta abantu bajya ngo abantu mwije muzo kwechecking ngo mu register we bajya mwije kumuzo kwechecking ngo mu register kandi utakaje tabamaze bampe transport anzo ku mbone kuza kwechecking ngo mu register niwe ine kutwara vunanizwa ko munya Uganda okuza ahamuruka hiba ku bantu barangirira kwechecking ngo mu register ukamanya ngo izina ryawe rumu ukize imyaka 18 okehandikisa ukupdating register ko ruko batachikozire bakaize bari kutera karuru tari mu register nje basanga tukuza kutera karuru aha bwaki aho gira ngo turayihandikize ngo muteze wa karuru tuba kushanga mu register kandi washimiye kuba ibintu bikozire barangirire ngo zo kuteza karuru mwene kubari mu register ureba ngo yaba updated electoral commission nayo eshemerire kutwara vunanizwa bukumara kurangwa abantu yabashomesa icyo wagambira cyane kugira ngo abantu babashomesa okumanya ngo umuntu ashime ko checking mu register umuntu ayine kuza kutera karuru abantu shanga abamubingi shanga batakufa ibyo kuza kutera karuru atine mwete gwacho kugira ngo afya zo kutera karuru no mwita kumanyana na mugashugwa karuru ahubwo kinitera karuru mukasheshe nimiko mukashinduza kutera karuru ebyo electoral commission ningashi government yiturum eshime kushomesa abantu munonga kumanya mugashugwa karuru kumanya ngo akaruru ko no kutera icyo kubanza no bugabe bwawo bwo kutera karuru kino mutashime kwa nakuzibira kutera karuru aho kuba no bugabe bwawo ukize imyaka 18 uri mu register ushime kuba no tera karuru icyakabiro kumesa ngo okutera karuru okwe hine bahangu byo kuza kuganyirwamo nko kurondo mwebembezi ukoreba ngo ndaza kuyamba aha cyanga cyawe dena n'ikindi electoral commission ngira ekishime kuba noreba
aricyo bakwita right to information kugira ngo aba besimbire bona no mutoto uza kutera karuru ayino bugabe bwo kutunga okumanyisibwa n'ingashi ebukwatirine ahari aba besimbire because you have right to information ube no manya ubwo mutesimbire noha no wankahi bishiyo manifesto yene ayereke kutukorera ki. Now how can I know, for example, where do I get that information? Kashate bashime kwikiriza aba besimbire kuza gukora campaign. Okay. Hati wo mtezo wa karuru iwaho no kutungera information hari mutogo kuba yikozereki kuba yesimbire aho kuba you have right to information, you have a right okumanya ubwo mutungo za kutera karuru noha no wankahi nebice mukwasireho mbano ko kuba election commission keke bitatebekanise obwire bwa campaign cyo kutegereza so obwire bwa campaign ngo abantu bamanye abantu abaza kutererana bahi evakwasireho nibiha bishibo berekeye kutukorera ki ngabebembeza ko no mbamba kuronda umuriyabo mbamba kuronda muki muntu mwe no bugabe bwawe kureka ngo umukaro kubaza kutera abantu bija ba campaigninga mwabahurira mwamanye beshe kubakorera nabo mwabamanye nubahi utakimuko mukasha kugira ngo ebiri kuna mshanju ngo kuzakatera ebiri kuna mshanju nabyo kutera karuru ningashinga kabona kutuza kutera muko kubanza 2026 ngo muko kubanza 2026 nza kutera karuru to kumenya nubaha besimbire to kumenya bakwasireho ati umuntu aza kuza kutera karuru hati ikintu kiba ubugabe bwawe nubutabukoresa ningashine cyo kubutatunga umbugabe bwoshime kubutungire nubutakumanya besimbire nubahi information iyo ne bakwasireho niya ejo nubageta okutunga okumanyisibwa ningashi okumanya ebukwasire aha umuntu ayesimbire. Now so electoral commission cyari kutebekanisa time yaki yo kugira ngo abantu ba campaigning then ekinde kitukuza kongera njya kucimiterera munonga kugira munonga aba electoral commission of course budget neberuho iba kushoza bakweza aba electoral commission okushomesa abantu creating awareness abo kuba shangira abantu abinji bakuba discussion ngo kura batakwenda kutera karuru abantu binji munongo shanga takufayo tubikumukwata bo ushanga takwenda nakumanye mukwasiro wakati oreba ngo electoral commission niyeshime kuba netwara ubunanizubwa ninga shigamenti yituminishime kuba netwara ubunanizubwa okushomesa abantu aha bugabe bwabo kutera karuru abebembeza tuza kurona mbere kugira ngo bashomese no muntu wabutosha ayongere kucumanya no muntu waburijo ori ha village ijengera juhurire abo kuba ibintu babikora benda kuchukana bachikora shajurire atako baza gukora za outreaches bazo mu field bija batushangaha amagombora batushangana nabyaro byitu hatumese bikwatenda nakaruru hati noreba nanka haro channels nyizo abantu bakubasa kutungira information nibasa kuri TV case bashomisa abantu bijaha bahereza kanyisigana bachikora nkabashe kuchukora munonga bija bashomisa abantu bazama radio bashomisa abantu bete mishomo aha village level ako kuzaha village oshanga aba bateze bakaruru bari yo. So electoral commission because ishimikwene itunga budget kugira ngo eshumere cyumwe ezaha village aha cha budget kabero homwe nyesigero yo creating awareness ishimikubero yabetaru because ishimikubero kugira ngo abantu aho nayo ko kubano reba under article 59 negira ngo government ishimikuriting that awareness kugira ngo abantu bamanye ki abantu bongere kumanya kutunga that information article 59 ya constitution je nengenderwaho yihanga sho gutabuba bushaka iturura constitution nabwo parliament mukaninga nanije nabasaruka niyo no basakatunga because ati nangombe kazana ha mkutu wawe tine mkutu wazo mu za bookshops ngayo kabuzo tazana nyenda ingenderwaho yihanga yo kushoma nako kuzana no mungenderwaho yihanga yiyo kabashimye kubana bamba gishoborera abantu ako kumanye birumu izindi mezi bazitira mana zo translating bafite ko mudume urumu rwo kwitegereza kandi abo kugira ngo bashomese abantu bagetegereza ingenderwaho yihanga gushanga bakoze bakujumanya turumu koti according to the constitution simanya akataterebera aho bebembeza unturu kubano gira uti nyendo mwebembezi oranyambe okunshomesa amateka gatwasirewe nyendo mwebembezi oratembe kucishobore kugenda mu parliament niki nibyo bitwasira ahubwo ibibona biregwa ubutamanya umwebembezo wo kuza kuronda hasa oshanga abantu abinji bakwaturwa umwirima abo butakora cyo abo butamanya ngico wagama butamanya cyuruku yo mushango umunozo kuguzo butamanya urondereryo ushanga akaruno katera kungota kumanya abo akiniza kuronda umwebembezi kugira ngo nango bongere no kushomesa abantu kugira ngo kutetoza kuterera cancer bishimiga ya ba cancer ebi ba cancer azini bakozire
kwabira ruho imirimo ya chairman LC3 beha akozireki ebyo byona ndiyo abantu bashimye kubana bamanye kugira ngo kune naza futera member wa parliament no umurimo goye nuguwa agubaguwa bisha ajukozire konka abinjujanga natera kujata atoko member wa parliament abatakutuzikira ninga batakucikaho ngikishije niyo imirimo ya member wa parliament ninga sho atoshanga umutiyanga kutera umutakaruru mwakaferwa tiya muzikira banyagutara kozire kigo reba ngo nabo abantu bine kushomesa kumanya ngo emirimo ya member wa parliament neya naye yajukozire mbone kujya kushaba karuru ebyo tweza kuretinga awareness ejo baziba ningambira strategy nza kutunga bebembezi barunje munonga mihanga ryitu kugira ngo abantu bamanya ngo ndio niza kuterera umwebembezi umuzo kuterera karuru ibyashimye kuba nakora nebe nango umuntu ondisho shangano bagira ngo hataroho kamero tinguza kutera akaruru tikasenta kauna kabusha kaferka waraje nistori cha sabuna n'umunyu na nakinkebi hato shanga nabagurire bwa chef kana tibyeyo hato shanga ngo umuntu tiyakuterera karuru ningatase karuru abanya ngo tiyatunga ubwo n'agahontu washeva tiyatunga kapaketi komonyo tiyatunga sabu kashinjishaje hato ahugira ngo tabaho okushomesubwa kukumara hato umuntu jata atinyo batampire kumitana atakarutinza kakatera hata akarunda kakatera k'itano takera ko mwebembeza ashimwe kuba aroze hata ibintu bitinde kushimisa abantu kugira ngo umwebembezi kuneza kutera LC1 LC2 LC3 ba cancers bishimira umo yaboneya bituweyerekire gukora ki konkaza nabwe tuzana nahabebembezi ababebembezi nubashimye kuba nibije bakashomesa abantu bita aho abantu bitu tubihe umuryobo obutamanya umukutembera abantu because of their ignorance kugira ngo iyo mwebembezi zakija no temeza abantu sente because abantu sente no baza batemeza shanga abantu nibenda sente ukigezo mwerundane umuntu arundana kasera atandika kubagabira sente ngo oye bajana nibakweshongora tuwamanya umukashoza kumuterera karubisha riyo nakunkorera bishabo cyanamuhereza karuru kanje kugira ngo bande bashonze kugira ngo ubwo umuntu ati wowe ngarukwendo bwebembeza munandetera sente hatumbwe ninyo ndijanya kure ryari kandi we nawo ntuyandanditse kasha torede nakugumaza kuteko muri yejo ati kumanura zisha sente konko yigwa kumanya umwebembezo gwe niyo nangamba right information ngo umwebembezo gwe ashemeye kubankorire bishije imyaka yamazereyo hine byankorire ine kinganyirwemo ninga wamutegeza izo bari kutera karu kuko sana ndicho twine kudisikariringana no bwebembezi abantu abo kujya mu berendo bwebembezi konka batayekirire okutungura batakwatwaje ngo aka karuru ko muntu obugabe bwebo kutera karuru kugira ngo umuntu acyetegerezeje uri no rondo mwebembezi ora kukikerje ora kuyambe kwera ko muntu kutari kugira ngo yakwereza akasenda abo naza kwereza akasenda cyumasa ngo imwe mwa settinga pace ngo mwebembezi oraze kwija ashime kwa innocent so cyumasa ngo speciality kwa rabai aino bwebembezi burungi ningashi aine bigenderwa burungi ukora abantu yabatinde rupia uko sito amhereza karo yabatatwire sente tuza kumhereza karo hato shanga utari muka sente kasho ari sente zikubaza mukuka ukoresa che byo muno turagana sam kasho tunoreba ate byo kuzakora nibyo byenyine bitinde kushemisa abantu kandi roze ngo nobiya mama tunukuba kubana bagamba hato abantu manyangu kambereze ke example ya member wa parliament aho kwa mwa spelling be member of parliament ujya nkora abo member urukwenda kushira rwa member wa parliament abantu kubashobora emirimo ya member wa parliament ne ikinza kukorera abantu ujya ebyo rukuza gukora tujya no kubano bikoresa umushahara gwawe ninga ka sente kawe ko yine ningo je tunyoka kora sente nazurundana mwe numumpo webembezi niza kubakorera kine cyabujya mu mine sente tokwetaga bwebembezi naho notakwetaga bwebembezi notanduko bikora kore no ndagura abantu tractors nozubagura utagire mbwebembezi kore no ndagura abantu amafuka kore no ndakubakorera itindo kubakorera ibintu byo kwenda tokwetaga kubanza kuzombwebembezi okukorera ibintu basako bikora kwa tuko kuzombwebembezi nicyo masa nguwazaho okukorera abantu okurugo mu government okushomesa abantu kati jenka member wa parliament wabona member wa parliament cyo kubanza no kubaga amateka kugira ngo mwa discussinga amateka gija nigahi nigenda ki gaza kuyamba gata abantu initeke turi kwenda hatogwe member wa parliament mu mugwe ujya kuwaza mu parliament watarika kucikerera
so tche sente zawe zonge zo kugira ngo wakore kintu uti nyowe hariho nyine ibindi. aha tukugira ngo nyowe nyine sente zanjye zinyine niza kubakorera kine cyapana nozayo okutense z'abantu kugira ngo kumwe mwazo mu parliament mwaza kushomesa amateka imini baza kushoza iteka mwarahajana aho mwari discussinga Mwari kurya effective abantu. kurya yamba abantu hategeye n'imigashya member wa parliament kono member wa parliament baza kushoza budget hati cyo kushomesa abantu kugira ngo waza kuterera ka member wa parliament hata abantu bakora zo mu parliament haza kuja budget bagishijima budget gine yambeta abantu bitu nibetaga cy'umunonga sente bazito mwaguruka cya baziteko mbo umubyo bwegese baziteko muri cyo bitongwere kumanya budget okuyija na no kubaja roketing umuki mbitongere bitari bumwe na bumwe ugene mugashya member parliament kwa kubastemere kuri yo parliament ecyaka kugira ngo oversight programs za government nizitambaraje okwishime kuba zitamani kuzi kutambara okurebuze zo programs za government zuriho na nezitaruho tukaziteka mututa okuyamba amarwaro garuho polisi za government zibara kugambaho ngo buri muruka gubegwine ngishimo rya primary biruho n'ibigendo misho ningati bikugenda misho ibintu yone bitambaraje ecyakashatu amene cyakana representation abantu bo kujekera bine shonga okazi kora turota kurango batungo bihereza nozisiye konkora ukoresa ki sente za government already no tungo mushara oyineyo kara no koresa position yawe dana aha wabasa kushakira abantu bawe kongo utemerira ukajeta ati nyowe nyine sente mwana bo nyine sente niza ko bakorere nguto niza ko baretera za tractor niza ko batindire ntindo niza ko kubemejeri y'irwaro haza ko kuba nyine sente urukuza kururagansa kukoresa ibiyo ka sente zawe nicyo ningamba unota kwetaga kuzambwe bembeze hati sente zawe nobo zine notandika gukora kashi kuturashika hiteka eru kwata habashwerine esente zawe nizija kutshoborecho ninga oine kubagira mu parliament ko mwebembezo gakora cyane nyo nimanyisa kugira ngo hari yaho kubano yemerera ha sente kugira ngo atunyonyine sente zanjye niza kore kine nubasa kutandika NGO utandike gukora ki gukora ibyo ryo no gamba kugira ngo iyo NGO nunda kutandika kushomesa abana nunda kutandika gukora ibyo gamba kugira ngo ine sente zanko kutwantu reba ki abantu kwa binde sente kuko bwebembeza buriya hata abantu nibatune kushomesa kugira ngo ubwebembeza no then hari kindi nyufuko se kintemiro kushanga ngo uko kuburyo ukoreba akamera kaba no mwana wa primary ari nagamba kamero aha bwaki akugira ngo utakumanya ubwabwe cyo kubanza umwana ugutaka takitse na myaka yo kutera karuru konka yamanyire urume rwaki kugira ngo turi mu season ya karuru akamera kugira ngo abantu bamenye ngo obugabe bwawe no kumanya ngo aka karuru none ronda umwebembezi orukuza kujwekera ako mu parliament none urundo mwebembezi ukuza gukora tereraje inshonga zawe zo kubona mu cyaro Eliakim Capson atumanya umunyabiragiro niwe tuyina kasheshekera izoba tiyo tuganira ahabugabe bwo gutera karuru akira kuturumuna kar gahunda beho nako kutumerana nako kujumirana nako gukora tukahenda amateka umuringo gona azo mwe tugahenda tutagamanyire kandi no mwe tukora ibigwire abo kugira ngo turi kumanya obugaye bwite n'ubukwatanka hino bukomanka hitune kwantu bukoresa tuta then tukahenda tubira abanya-Uganda abari kwesimisa kandi abari gutera karuru akihorere mwendanye nangu tugarika hanshongeri ya umwami Eliakim those people with disabilities ababantu abine oburema bwona ahamebiri yabo hatwa kugamba ngo bine kubambatunga right yo ku accessinga utune kwantiterera karuru kandi tabakubasa kutambara ayashyireho ayine kuba nakatera wadataru kweza hati nogeza okumanyisa kugira ngo imwe abetsimbere mwine kuba n'umututera aho ba agent banyu kugira ngo nyowe manye ngo ndiye mpumukonka karuru kanje naka Eliakim mwena ndondera rija kanya kiromuka akantwara akampsya bakashuma mu register nkabicenga then andondera ni interpreter aranyinterpretinze then akaruru kanje katerwe gwo murimo gwe no gwaha yatagukozere nkamutora mu mbuga z'amateka aha ati noreba kisi twatagambere government ninga state eshimiye kubane providing facilities eshimiye kubane teka ho buryobo bwo kureba polling station kureba ngo umuntu bamwinterpretingira no nicyo bakuteraho ba registrars bakutekaho ahubwo noreba hari naho ba registrar naho ba polling assistants aba mwe nabo burura ko baronzira abo nyemirimo yabo kugira ngo umuntu kwere yija atakubasa kweza abo ba polling assistants abo ko abaruha kwambateza karuru bomba bamanya kumanya ngo umuntu kwere yija arya ahwiriki arya akagari ningashi muri kumwakubasa kumuyamba kumuwera akikaho
kwere yashikaho ngitwagamba takweza twonka akaruka nje nyenda ka Eliakima tumanya kapso atwonka tinkumureba tinkumanya hata abo ba polling assistants ninga shiba agent abo kuba baruho nuba kumiyamba bakamugambira baroti niyeje ka mwene bakamukwata bakamusere ka baroti naka ako kuza kucebereraho ubwo muntu no kuza kucebera nango no mucyango kuko sati ngo kakubakari yakaruri mu batezi bakora already tokwetaga ngozo kurinda ngo bamukuretera polling station wano mumanyari umuhagizi wawe nuba wamweretire ko ngari kugira ngo bamiyamba bamuinterpretingira tubamuhabya then of course haruho element ndijo of course ubwo no mushango aho kushanga ngo iyo wije ujeta atinyo tinkumanya tinkweza ninga tinkumanya ndabanteza karuru kosa nanaka kuriya nubakoresa munonga kwenda kwiba karuru kugira ngo umuntu ari yaguza karuru ke so nanango akonfirming ngo yakatereri yakimu wakagura hati oishaniza nkata rukwezi of course ubwo no mushango nga hati cyari tatwirahaninga bakora nimbici anyo kandi nyerere yakimu bicenganye n'abantu bare bandera kumbe bangura kare wakagura nandabe niwe yakatera ko kambe haza no mushango ko kuzoma mushango yebibururu iwe wakora briberejo yo kubihangu to kweza kumbe no hweza urukwenda kuteza karuru ijo naine mishango ahubwo umuntu nyo wayefura takweza ningo ryo wangura hakaru no mushango nugubazinga ahubwo cyo kubanza wagura karuru cya kabiri ihoriyo no biyangu to kweza ngo bakuteza karuru kandi nuweza numenye cyo riyo nokora atajya n'emishango ko abantu post bari kujumanya ko ngaza kongera kubashemesa kugira ngo bacyeteje mbona bugabe umuntu wena umunya Uganda okoreba ko nguyatera karuru ya exercising right ye okurundo mwebembezi oba no hweza batokweza oba oinobole mbona niwe oinobugabe bwo kugeno mukashisho kaza futera karuru nango katugire ngo umbo kagira bona tine wakwisho no gambera LC won nyenda kuza futera karuru n'ubugabe bwanje kuza futera karuru cyama LC won bakutera uburyo bakutera ubyo kugira ngo wagenda watera karuru kawe warondo mwebembezi abo kuba nuba buryo bugabe bwawe kwereba ngo watera karuru cyo no ngara ngo kize imyaka 18 ko kuba kize imyaka 18 no mu register bakwandikire automatically no qualifyinga ukuza futera karuri koine kuba no buzabuzo handa hace ntuje kwani we ntwakira no buze kibuzo cyona icyo kuranda kubuze twatena neberagiro kwatena nebya karuri nango no buchaka wasitari iwe kikuru buze kibuzo bakuje ngo kirwe mberagiro ninga tse mberagiro obase kutunga direction twine umwami Eliakim Capson omunyaberagiro kandi ari kubicenga omunda hamwe na Nahero mwana tukugenderera kumuranye nango nshoborere hati nyowe mpumi nyowe otine maguru go kutambara ebyo byona tibyaba otine wandonda kunyakira futera karuraka nimbura ngo ari wa polling assistance no bunahika otine wamfaho ndiyaho ngwe nahendera ntahire nakaruru kanje ntakatire hati ni ntabaruzoha kandi ni ntabaza nkahi kandi omushango gwo nibagweta bata ati ubwo sije mishango ndiye mishango ya sivo washanga ngo bugabe bwo bware baturwa umuringo nko yo kubanza no hababereye ku commission teratwire vunanizwa ahubwo rero commission nacho ni you can it can ni naka yo kubasa kusuwinga rero ari nko muntu no cyabereye ku commission haro atoni general gumhabe wa government na wanda kumite ko mishango no mutekamo ahabugira ngo nuwe of course nuwe wa government atoni general nuwe ka bamba kigamba batumenya ko kugira ngo atoni general nuwe kubana habara ka government ibintu ko kubana bitambara beno ashimi na washimi kubana atora vunanizwa haba taragambire bikazo mu wakati niwe hariya washanga ngo niwo bugabe bwawe tuwayetini hiwayeterera nduru unashito gambira LC1 wakati wazo ko mukoka hunama ukashitamira ubugabe bwawe LC1 tiyachimanya mwini chama satina ra kumanya ngo uriyo no ndafutera karuru ninga shori muri gesa ninga bwe tuwakatera so iyo enkashobye kubano weterere nduru omba ero njo tukutera haba bebe mbiskuri gahasero kugira ngo LC1 ko kumugambira we nabona aza kubitembya higuru azimo iri kuco commission abagamba taza twine y'abantu batana bati tubabasa kutera kamushi tukabateraho uburyo ki okuza kutera karuru konge byara ko kuba bukozere bakakwesiza bakakushitamira uko kabura kutera karuru ninga shibaka kakuteza kubi nobo ine osa ninga shino ino bugabe bwo kwababa na LC1 unagambira kabura kufonka mtora namunana LC1 iziro mbato ne general national band commission kugira ngo we artiste uno wa mugambire we nine yabe ne kutwara ubunanizwa akamanyisa
aba electoral commission ninga shabu kiri kukwata kugira ngo nobugabe bwawe kutera akaruru kandi ashimiye kuba ugiriyo katera akaruru wakamaka ngambere waba akaruru abantu bakarunda haciyo kugira ngo waba uriyo umuntu wari kukimataka n'akaruru baba kwire bagire gukora ki shani waye cyangwa gitaha nyetingwe rafutera akaruru konka nabona basabye uti ushanga ko umuntu ari nakuba kutwara utakumahagera takumwenda utakumwereza nuta atobuyana natabaza ha polisi ninga nazo mu koti nozo mu koti no yigire mishango mu koti aruko hababera aba electoral commission bukabyo bwagwanje bufutera akaruru konka banjebeza tumafayo ukureba ngo natera akaruru. Okay, twaza kuza omukahumura kwanda budakika bwayizire kandi n'ubutuma bw'abashobozi mbere ko tubanze tubwakire kuturagaruka noza kwanda terera kasumuni wanasa kubuze cyane cyo kwenda kubuza ninga wanda kutabura stilo mbi amateka niyo nongera kutabura nabwanyuma twena tutambura pesemwe tubasa kutera akaruru akihorere akarimo kwetegereza no kumanya bugabe bwitu tukahendera tutorine amina bebembezi abatukurango nubo batushemerire utarga program eyasisimuka The FIFA Club World Cup 2025 is here! Live on Star Times from the 15th of June to the 14th of July. 32 of the world's big boys clubs, PSG, Real Madrid, Man City, Bayern Munich, Al Hilal, Mamelodi Sundown and many more will take place in the USA. Watch Messi, Mbappe, Dembele, Harry Kane, and our own Dennis Onyango on the ST World Football Channel and Sanyuka Prime for Luganda commentary. Effective 13th June. Subscribe for 2 months or 2 weeks and get upgraded 2 bouquets higher. When you pay for Nova, you enjoy basic or smart bouquet. That's not all. Watch the Miss Uganda 2025 starting on the 27th of June only on Star Times Makura Chika. Go Star Times. Buliomumunene. It's a FlexiPay cashback explosion. Shop and pay with your FlexiPay. Cashback instant. It's a FlexiPay cashback explosion. It's a FlexiPay cashback explosion. Simply shop and pay with your FlexiPay at activating outlets and enjoy instant cashbacks. Terms and conditions apply. Stanbic Bank is regulated by the Bank of Uganda, and customer deposits are protected by the Deposit Protection Fund up to 10 million Uganda shillings. nuko twagaruka tutyo banywani bita bakiriya program JS simukantire cyo butungi charity omuhereza kandi akashonshire kinako mjenyi witu aho twine omunyabiragiro omwami Eliakim Capson atumanya ariyo natutangaza habugabe bwitu twine kwantukoresa omukutera akarura ka ekiture kiri kwetengesa aho ine kwata obutahenda biragiro kana no kujanguna nebyawe batakabishitamira okubasa okurangwa akarura ka wabasakatera nko munya Uganda ben on process yitu atanjana karweza kutwegitaho hatwa hikomu kashonshire chako gamba nitwe aho kuteresa umwejo noti ibiro noti mwenda noti inamwenda okongera maybe kwatira ebyo byaba natugambira ningasho kumbuze kibuzo abkwata nombugabe bwawe umukaruraka akabasa kugaruka mutakafa yene kibuzo ki arya hakudirectinga kugira ngo cyo kiryo mberagiro ninga tikiri mberagiro kandi kintu basa ku affectinga kiti ninga ku affectinga kiti mwene simu yitu ni yejo twakwakira hallo
Steve West umukuru cyarte n'umwana Eliakim Murirege turireje sebo twakwakira nekerereze ki ubwo nekerereze ntungo takorogaro ari mu rutungamo twakwakira sebo Ambrose Chenjoga allo so mbone shonga nkora inani nsimira umwana Eliakim nayo kushobora iteka ego konkani nyenda muhuze turebereho NRM neta ho muringo gwo kugira ngo abantu baronde makaruru kandi hamwe icyo kiragiro bija bakiza yo retinga ningashe bakihenda nangwa kwa kubara ngo mu besi imbere hatunirije gukorwa boki abo ko babingize bakagira mu joint campaign kanturangura ryiteka umuryo babo bwa primary zo bwa primary then chomera kandi yes aroho ubwabantu bonde bakugira ngo babutererwa karuru ninga bakatera donka twija tushanga ngo aberwebwe byona abundi ba registrars turakutunga kushomesezwa bwo mu kitongore cye kintu vunanazuga kwegesa ba registrars kugira ngo tubaye tabwo mu gihugu y'ubururu yes bena muherwa byo nabakabikora ngo mu butamanya amuherwe byo nabo bakatunga buremezana n'abantu abakwa bisimbure ninga shabahagize ego atushobora rimwe bari mnongo oye mnongo echerez gentunga yabare no kwijacuje umwero twazire byafaye mwe bare kutwakira je okay mwenu aho noho twaza kutanditsira turebe ibintu ko biri kugenda twahika akarura ka primaries joint campaigns kaptubyo mu rumuka byo mu kalenda urumva tariyo mbiye nawe ikiyagambo ho cya joint campaign cyabishimiye kubana kibaho konka bahereza rizone zabo imyanga itari yemwe ne mwabwaci joint campaign zitarabireho muganya te ibintu bya party ngecho wabagambe burupate inebyayo kwe kutwaza ibintu byayo which I cannot discuss ibintu kubasa kugambira aha mukutu aho kwa party buri party ine emitwarize mo niko kwikeza kujoina ngo party uburyo bwito buce kwihanga hanjira bikutwenda kwetwariza ate ibyo nozamu mu bisotingiro ko mu party mugabye ibyo tugambaho nebya general ebyabona karura kabona constitutional kwataho yes konki washara mukuzo mu party nogena nebya party byakora ki uza mu Rwanda nabyo ko mundu mu party ibano ikizana badakwikizana nabyo tubikuyamba utere batarwa patejo hawe bari mnoga so ati ahabya general nyene njyana two kuzo mu general ko singa kitwa twagambe right information echa campaign zizo ni zeno kandi zo na kata imeroho ya campaign hello katwanze twakira twakwakira no banzo ihaho volume ya TV set yawe ningo jirahare then tubona kuruzana je otherwise ikibuzo cyitwa nchibasa kurara cyakona on process twakire simu zawe noti 2 noti mwenda noti ina mwenda notero muntu wakira utubuze kibuzo kwatene biragira kwatena nibya karuru na nobugabe bwawe oboyine omukutera akaruraka hello kandi hatetse naraga kujumirira kanco wakora cyenyine hello twakwakira orirota no banzo cyendeza ha volume ya TV set yawe ningo shora utsigaho yirahari deno stari yacho nsagwa ntukontana hello hello sebo hello twakwakira kandi naje n'umwe kubanyeba Ego oryoha wateranka hina nechibuzo chawe ninge cyo kwenda kutuga. Nateranya varu mu Rwongera Kazara. Yes. Ninyi afini magurukane kansara kandi wabakuzire. Sebo ego. Mwene kibuzo cyanye kibuzo mwa kapsoni. Yes. Nibuza kapsoni ogwe. Ego. Rero akarure abamume abanaga na RC1 abarikira kwemeza. Kandi bo mwaba rwidoburu rw'intume nyuma. Kandi ubwo bagati banaga kapsoni kizagwa akakafeja. Hano kimutabaza bakanga kurira. Hano twakora kitu abadrenyima. Ego. Ubwo ni yasini magukane nyavaye Rwongera Kazana. Naye bare kandi nemanzi kandi umushemanzi. Iwe gumaho ntuje kwantporeka horatore. Ero si wani mu mukatubere kizugu. Kumukuja ngo mwatwanga rero tukakuyegeze nyimete mututorogesa.
Gomeza muno teresimu yawe twinemu ebudakiko butije kwa tugaruka mwe bose. Hello. Hello. Kare bihurire byona tinyine cyo gukora. No banzo chendeza ha volume ya TV set yawe sebo nyabo ninga ogirahare otherwise noza kutunga feedback era kuremese kugira ngo twahurizana. Hello. 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 Twakwakira orirota. Ya murira mkote. Turireje amazina ayiwaterana necho rukwenda gamba bwenshongeje. Amazina naita aisha nanja. Yes. Mbare. Mbare twakwakira. Okay. Ni raja program ndani. Kwa kushuma wa nikonkina ninaka mimi. Aha. Ndio wanda kujenga abakaye ndaje mantrenda. But kapelo ndakuru za ikiri. Yes. Nani ngola component ndio na kama hivi bali niko hivi tunataka kuendelea na winter mantrenda. Bali kitendura. Babihindura akaruru bakibiro kwe. Bandi? Na babihindura akaruru bakiba. Akaruru bakiba banterera akaruru ka chairman. Yes. Chairman tukarondera twenda bantira sereze nibida kurondera. Sero kumanya. Aka LC1. Aka LC1. Okay. Ubari mnonga. Ninjangwe muzi. Ndabambara bona. Kale dianza kwaramtya kana wo bakurira. Okay, nabakurire okutwara hamwe wabera mukizatoza kwa Sinsia. Hata utube nho twatandukira. Hakwibakaro. Atishi. Kandi ntwantu bareba tututunu. Bakacanga. Ati nanoriya yakigambe cyari ugesa so kubashomesa ubutavuze mukavuye ko kwibakaruru. Aho kwati enkechi twatwajumirire aba bantu abakushanga ngo babo bisente baronda bebembeza baronda iwo nko muntu. Ibano manyangu abantu kwibashara mbakarondo mwebembezi wabo. Kandi ruka numwe yembezo shemire iyo abwakikanoza kubitata mukuza kubandika yanga niyo rukuza ku kandi ntwanto bareba no video ntwanto bwine mbwene hatabo so twine kubijumerera icyo nico kubaza cya kabiri ibyo nemishango yo kwasakora byo mu police rukababa abo wareba ba interferingana no mukaruru akaruko kugira ngo bahindura akabikoriza ko ishuka karuru umuntu kuba kugira ngo bamwibera karuru yazo mukota akahababa umushanga akagusinga natunga no compensation ngo ruba bishazamu babugaraka mwene reme dejeriyo ati no hari kuzayo haza yenye wo mutezi wa karuro wareba barukiba yo no muntu wanje akasinzira konka babuhindura ninga ogo wasingwa haza nyine evidence nkajuma hakagenda katabaza ati uyu wasingwa na iguro mushango hati wije nko mujuruzi ahubwo no ino bahame ngo akaruru bakakiba yakima kai nakaruruke ngo ngabari mbageza ukacanga nubwo yasingire bakakiba ngo fuko siko kuba wasingire utakaza kuzombi yo kwababa so iwe o ino bahame kugira ngo akaruru bakakiba iyo ejo evidence babyaba bishani obahino kuwatunga records zawe je ngo akaruru bari mbakibe ninga bari mba bribinga yamba hogo yesimbire okuteka yo complaint na no bahamo ubwo kuboyine evidence yo kuboyine ngo akaruruke bakakiba hatu muzomishango ori abamwiheyo dena karuba basekagara so that is a police case no bazon police because no bazon police teka yo complaint sezo kugira ngo bakiba konkana ino za direct mu court why na no za direct challenging automatic no za direct mu court ku challenging no matter which level even LC1 ubwa kashi bugona bwo kubaburuho because ngo bwa LC1 no numbaza ko magombora muteka y'icomplaint zanyu muri gesazo kurigera nubwa jana bukora den bikika level yabyo konka ubu bundo bwa RC1 bakira kubisotinga shanga ibintu bamaraho babitebekanisa konka ubu bukuru ubwa abantu abakuru ubu kushangana ba member wa parliament bakasaza nakina banda ukuba kuiba nawe babinde cyano zabo zo gukora ki izo koraberamo ino wanagamba hacha wabonjana nagamba ba RC1 aba RC1 kushanga ngo nabo bakejumbera mu kandi benyine batandika gukora ki okuvuruga karu kakuyege ya ashanga kuba wa LC1 bamherezo busente kandi naza kucanga abantu naza kuteganisa abantu yoni abantu baye hayo abantu baye bakaba binji makarura mwene kanga nuza kibakanga
aho kugira ngo abantu bona bayihaye bayikoramo umurimo baba binji akaruru kabaremi icyanga akaruru kabaremi yiba kugira ngo abo kugira ngo nakaruru kinji kandi mu RC wano gore nazo mu karuru naho no kuranga mwagumana mu mucimitera takazo mu karuru dene kindi akaruru ko kuterana kakariga myaka 5 tujya mu muntu naye yaze imyaka n'imyaka 5 ni kumugize kumanya ngo yayibe ningashi yari nabacanga cyanga ni mu munamera ogwija mu mwihaho tumukumaraza eto shanga tiyaza mu karuru bajya ngo yakimakaze ko kati akarura kabakibire imyaka 5 kero ko yagaruka myaka 3 yo karuki twabire ubwo muhiguze azakire gataruko ba registra no hasheme ko nabashomesa babone bege kibine kuko hati ba registra aharibo zona electoral commission nebeine ebitongore bitari mwe na mu byo kushomesa na ka system zabo na no kuba kuteza karuru no kubashimira kwamba katerize haba mu complaint yona nabo uko kuzoma electoral commission babine mu different desks ninga departments izo kubasa kuteka mu complaints zawe ninga shize kuteka mu complaints zitu washanga tuwabasa kuganyurwa then kubikwanga kukorwa internally hatu bukoso batwara kai batwara mu koti kugira ngo bo kube batakuyamba ba electoral commission hatoteka yo complaints zawe teka imishango yawe uri kwigura imishango hari aba register electoral commission konka uko kuteka yo complaints banaka ba electoral commission ba commissioners nabandi hati bareba ba register abarino barita ki ubuviyo umbururu itatabaza boha abogo yetsimbere ninga na nyumtezi wa karuru nara registra yatwaza kubinanye nenda ni mutwara ati yo kugira ngo iwono ino buhame uri kuba yesimbere nuwe ariko banaza kuvunana uriya munonga kugira ngo uyibakaru kandi nyina abajurizi sitacyari taruho ibiryo nakabiri bo gunabikora register ibyo ko mujurizi urukamya ibyo atakire ko tukakatuga twaheza atumwero no kusima TV West ahabwa program nungi zo mukureta kushomesa abantu kandi abwe niza kusima abari kutureba mwe bari munonga batensa ni sitacyari ni kusima we bari program nungi kujya moderating aje n'abantu banje bakajara manye simbire kajara inshoro tubendeze birungi byonka inshoro ukubicara kajara abanyakajara ni baramuse ni ndendeze birungi byonka omutezi wa karuru tera karuru urukundo mwebembezi orakuje cyo mu parliament abo burungi gwe cyanga cyawe habwa sente ziyakwe icyo wahereruka bari munonga nuko twaherera tutakashonshore cyaka tera jakaruru kawe kaherezo gumyamazima kandi ari kuza gukora ibyo rukwenda o kumangu naje kuba natensaje kandi akabasa kucwera mwiwe kiri kukwataho umushonda zona not necessarily kuba ino busente de nakabukwitisa de na hasigari yasigara bakafera twaza kwakira mze yibisinsino nuwari kuba nakora tahwaha utargaha program ya sisimuka